Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Vhathu vhanzhi vha fhedza tshifhinga tshilapfu vho dzula. Mawanwa maswa a sumbedzisa uri hu ḽa zwiḽiwa zwo pfumaho flavonols zwi katelaho maapula na khoukhou zwi a tsireledza tsinga dza malofha kha vhathu vha vhanna. Flavonols ndi compound dzi wanalaho kha vhunzhi ha mitshelo, miroho na zwiṅwe zwimela. Dzi na mbuyelo kha mutakalo wa mbilu khathihi na u khwaṱhisa sisiteme ya tsinga. Tsedzuluso yo gandiswa kha The Journal of Physiology. Kha ngudo ntswa yo anḓadzwaho kha Journal ya Nature Communications, vhorasaintsi vha ri u gwa zwiko zwa minerala zwi wanalaho lwanzheni zwi ḓo vha na masiandoitwa a tatisaho kha ecosystem ya lwanzheni. Tsedzuluso i ṋea vhuṱanzi ha uri mathukwi a bvaho kha migodi ya lwanzheni a nga thithisa ecosystem dza ndeme dzi wanalaho Clarion, Clipperton Zone kana CCZ ngei lwanzheni lwa Pacific. Zwa zwino ho no bviswa ḽaisentsi ya u tendela u ṱola na u gwiwa ha fhethu ha lwanzheni hu linganaho hekithara dza milioni dza ḓana fuṱhanu. Muthetshelesi are na mafhungo ane vha khou tama ri tshi a tevhelela kana hone wa sala murahu vha nga ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Valran Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.